Oleh dariku takala ate bata patabokana ne acara pameringi ate ne channel YouTube ia kabe sumba panewe wewewa. Toma data rengepo ne lina murda mobi Yesu Kristu menda kata mendengi tulu pegata awalna nyau matua kata sabaya. Menda kata sabaya. O alam morima anina sorgadana. Morima mobi Yesu Kristu pamalangi lang takaw mori engangge bau kalokoma lodo mununggede dia na binane emori bang patabo kana duka kalada ate ama nebina mori kamarengena li manawarana limag ina ko yama pawisi papangeta yama pande kamarenge goli mu kama puisi ama mono kamareka dekarage bang mapakako ene timi kole kam limaga sabaya mori orang ngarana anamanimu roba Yesu Kristu tagulisu tagutukam amin. Oleh dadiku li na murida prengenda ne lodo ada ke waige wali buku renungan wasiat ne judulna linggu inawe pamalenna ate tilu saduka wali kitab ratapan kabuku aka iana mata akan bulu enena tukini mata atu akan bulu tuadana takana petanda mono pembacanda na mata akan bulu enena lunggu nawe li na morinda nyawe kakungio we matangku akokora mala pana marro wali barangu nga apa melena ate aya pakala dangkai dewa udah digu pemanawarana murda profesi Kristu aiya tutunawe papanunga tilu sanduka awali gereja ne kangutuna pamalena torana udadi aneena tilu sanduka ne pawili panunga ne na beningo pengunge malah tilu nawe ne sanduka amarawi na beningo nge pawai ata awaina mono atulung gatani na oleh tadi asanduka gai kandai kagene papangeda tanana bana tanggu teito kanuawe ne amarawi malah ne sanduka papatabo denga kau gene bakat tingona nyawe pana tadi wene aluka pamboto ne bakaku udah digu pamanawarna murda por Yesu Kristu nelina nuri awali kita beratapan nama pandewe pata potang gene mangeli ate da rappe ata karetena ne wano Yerusalem panawarakawe ne wano pakala ate denga pemuda ata Israel na tampot darabawe mono dapat eta bawe welina we nyaki dewi kerumbukan awain tilu mangeli ate da daki ata amai pamalena da ate da mono apa kalara da dewa da napa luka we panama tane we keruka ate malane pawisida kamuka da na luka kalada pongge mono dana mapandeki we batanggelange ne keruka ate lang taka baka konggene tole kada malah daiki apa melena da ate da daiki ayandi pawisi ne amarawi barada ate Israel tudawi abeningo penguna baranda itu ne batapa kakowe ne tole kada wa ini ata apoda na pindala nakanuange pana pangetange pateku kongge ne bawa indah kata ya pamalena ate tenga apa kalara da dewa da tilu pakananu da papoda da na beningonge bata madengi barana miori ate papangeta amanipa mono apoda kainge papoda na ata tilu dongan gai kanda tapasera mingira kange ne sanduka waina lapata kanda tambani ate kange ne mawilla tengar napa arda atau wadeka malane itu panggosa kuanda nakatenga dan miori gai kata pamalena ateda oleh atanda mono kata ya pawesi ate papangeta barana oleh atanda amin menda kata sembaya o alam murima anena sorgadana Pemalangi go li manawara memori matada mono maeta magoe
Atau ada kema atedana ma yang buata areng ngolimu. Gak kina gumori ne bawa ima sama pebelna atena oleh atama anena timu saduka. Tane ma beli menawar atedana mori mereka dekara ke pembakaku yang tole kamu. Lima kata bayam mori orngarna anamanimu por Yesu Kristus tak bisu tak butukam sama sabay. Amin. Oleh dadi gu duka kinali na mori da parengan da loko da bula kage like we subscribe we mono paparatu ge bara oleh dadi da wadeka ne bata talarange bata paratu ge barna oleh dadi da oleh kai barna we bata talarange ne li na mori da maringina.